turashima Imana We thank God kubwo uyu munsi wa kabiri w'amasengesho yo kuyiriza no gusenga for this second day of praying kubera and ko fasting. ibi byose ni ubuntu bw'Imana. For all this is the mercy of Hari God. abatabishobozwa, That those that can't, hari abatabigeraho, that those that cannot even hari achieve, n'ababwirwa yuko bitagezweho. even those who feel like it's not good. None twebwe twagiriwe ubuntu But we have had the grace yo kuboneka imbere to y'Imana. be before God. Hari ababyifuje bitakunze, There are those who will ariko for it uri but hano. cannot, but you're here. Turashima Imana rero. We thank God. Ibyo byose ni amashimwe All those are akwiriye praises kugarukira Imana that yacu. should come back to Wowe God. ahari wabibona nk'ibisanzwe, Maybe you can find it ariko familiar. ndakubwira ngo haba habayeho umurimo ukomeye mu ijuru But truly there's a great kugira job ngo in ushobore heaven kuba uri hano uyu for you to munsi. be here today. Haba habayeho umurimo udasanzwe There's a very special kugira ngo work nawe udafatirwa nk'abandi bose. that you're also not caught up Buriya like Imana others. idufunguye amaso If God opens our tukareba eyes imbaraga turwana and we nazo see the umunsi ku powers we wundi, fight with, wavuga ngo mfite impamvu yo you can say I gushima. have a reason to thank God. Hallelujah. Hallelujah. Uririmbyi yararimbye ngo mfite impamvu yo kugushima. A singer say that I have a reason to thank you. Nawe ukwiriye kugira impamvu yo gushima You Imana. should also have reasons to thank Ukwiriye God. kugira impamvu yo guhimbaza You should Imana. also have a reason to Ukwiriye worship kugira God. impamvu yo kuvuga ngo mutima wanjye himbaza You should Uwiteka have a reason to say my heart praise kubw'imirimo God ikomeye Uwiteka yakoreye for the ubuzima great bwawe. works God has Ibyo done. byose rero ejo twaratangiye tureba We've seen it all yesterday, tureba ukuntu bikwiriye ko dushimira Imana. seeing how we should truly thank God, Tureba ukuntu Imana ubwayo yonyine itwereka ko dukwiriye gushima Imana. seeing how God Himself shows us that we should thank Him. Imana yaravuze ngo ufite ibibazo, God say you have problems, ngo ariko muri ibyo bibazo byawe but in your problems, ngo ujye ubimenyesha Imana tell it to God ubisabiye, as you pray, ubyingingiye as you intercede, kandi ubishimira. as you thank. Twabonye ko impamvu tugomba kubishimira So the reason why we nuko should ijambo thank ry'Imana ritubwira is because the word of ngo God nimusenga mwizeye when you pray and ngo believe, mujye mushimira ko muhawe. think that you have Rero iyo received. dusenze twizeye When we pray as we nta believe, mpamvu y'uko tudashimira ko there duhawe, is no reason we ariko cannot impamvu thank for receiving. tudashima The reason we don't nuko thank tutaba tunanizeye ko twahawe. because we don't have faith that we Umwana have w'umuntu received. iteka Children of men yemera ari uko abonye, always receive that ariko they have Imana seen it. yacu But God irashaka ko twizera wants us to have faith tutari twabona. before we even see it. Irashaka ko wizera mu gihe uriho He urasenga, wants you to have faith niba when you're koko praying. If truly usenga Imana wizeye, you pray to a God that you have niba faith in. usaba Imana If you pray to wizeye God you have faith kandi in. usaba Imana uzi ko ari umubyeyi And pray wawe, to God when you know He's your parent. Imana yacu ihabwa May God be icyubahiro. glorified. Ibyo byose byadusaba kwinjira mu mashimwe, All that makes us kandi enter in amashimwe yacu thanksgiving. akaba amashimwe y'imbaraga, And our thanksgiving be akaba strong. amashimwe yishimirwa n'Imana yawe. Thanksgiving that make God cheerful. Imana yacu ihabwa May our icyubahiro. Lord be glorified. Hallelujah. Hallelujah. Turakomeza n'inyigisho zacu zo gushima We Imana. continue with our Ndifuza ko saying. iki cyumweru I want that this week kizarangira ntawe uguhatira gushima Imana, it ends that no one tells you ahubwo to thank utangira God, kumva ko ukwiriye gushima but you feel Imana. like you have to thank God. Uyu munsi turareba impamvu zituma ushobora gushima Imana, Today we shall see reason why we thank God. kubera ko hari igihe umuntu akora ibintu atumva impamvu yabyo ntibimufashe, There are times you do something when you don't know its reason and you not ntashobore no help you. kubikora, ukaba wabikora kubera ko wabonye abandi bakoze. And you won't do it truly because you've seen it with others. Wajya no gushima ugahagarara ahangaha ukavuga ngo rega nta magambo ngira yo gushima. But when you stand here you say that I have and no enough words to thank Impamvu God. nta magambo ugira ni uko utateguye ishimwe ryawe, The reason you have no words is because you did not prepare your kandi thanksgiving. nuko wumva ibyakubayeho ari uburenganzira bwawe, Because you feel like whatever has happened is your utumva right. n'impamvu yo You kubishimira don't Imana, even feel the reason to thank utumva God. n'impamvu yo kuza imbere y'Imana ngo uvuge ngo Mana You ndagushima. don't even know the reason to come before God and say, God, I'm thankful. Hallelujah. Hallelujah. Nta muntu nari nabona aza hano ngo abwire Imana ngo Mana ndagushimiye ko naraye ndi, I've seen no one come before you say that, God, I thank you for kuko I've eaten wumva ko last night. kurya ari uburenganzira Because bwawe, you feel like eating is your right. kuko wumva ko kuba wakoze ugahembwa ari You uburenganzira feel like bwawe. working and being paid is your Ariko right. nyamara hari abize amashuri nk'ayawe ariko uyu munsi batagira akazi. But there are those with high educations but are Rero jobless. guhaguruka ukajya mu kazi ni ishimwe ukwiriye So gushimira Imana. standing up and going to your job is a very Ni great thing to imbabazi give God. z'Imana, ni ubuntu bw'Imana, ukwiriye kuvuga ngo Mana nashobojwe nawe. It's the mercy and grace of God, so you should say, Ni God, wowe thank you, you've wangejeje aho helped ngaho. me. You've made me reach Ariko there. impamvu tutabasha kubikora But the reason we don't do nuko it ntabwo uzi impamvu yo gushimira because we Imana. don't know the reason to thank Ariko God. impamvu ya mbere ukwiriye The gushimira first reason Imana we should thank God
Hallelujah. Hallelujah. Impamvu ya mbere ukwiriye The gushimira first Imana reason we should thank God nuko nibura igushima ubitegekwa n'Imana. is just because God commands you to thank Gushimira Him. Imana ntabwo ari amahitamo yawe. It's not your choice. Gushimira Imana ni amategeko y'Imana. Thanking God is the commandment. Imana iragutegeka gushimira Imana. God commands you to thank Him. Ntabwo ari amahitamo yawe ubyumve It's not neza. your choice. You should understand Nuko Imana this. ibigutegeka. It's because God commands you to do so. Hallelujah. Hallelujah. Ugomba rero gushimira Imana. So you should thank Niba God. uzi ko mu mategeko y'Imana If you know in the commandments of harimo God, itegeko ryo kuvuga ngo ntugatukane, there's a commandment of not buri abusing munsi each ukaba other. wirinda gutukana. And every day don't use Niba uzi abusive ko mu words. mategeko y'Imana harimo irivuga ngo ntukibe, You know in the commandments of ugahora God is no ubuzima stealing. bwawe wigengesera kugira ngo And you utiba. always stay away from theft. Hallelujah. Hallelujah. Niko no gushima ari itegeko That's the ry'Imana. way thanking God is also a Icyo commandment Imana of God. igukoreye What God has uba done for ukwiriye you, kugaruka ukagishimira you have to Imana, come back and thank God. ugashimira Imana kuko ariyo And yagushoboje, thank God for His enabled you. ugashimira Imana ko ariyo yakugiriye And thank God for neza. His done good for Dusome you. ijambo ry'Imana mu Balewi, Let's read the word of God in Leviticus. Abalewi igice cya 7 ku murongo waho wa 13. Leviticus 7 verse 13. Abalewi igice cya 7 Leviticus chapter 7 umurongo waho wa 13. verse 13. Haravuga ngo Abalewi 7 ku murongo wa 13, haravuga ngo utwo dutsima utwongereho n'imitsima yasembuwe abiturane n'igitambo cy'uko ari amahoro atambira gushima Uwiteka. With his peace of offering, let him give cakes of leavened bread as a praise offering, and let him give one out of every offering to be lifted up before the Lord, that it may be praised by the puts of blood and peace offering. on the Hallelujah. altar. Amen. Aya ni amagambo Imana yabwiraga Mose kugira ngo itanga umurongo w'amashimwe w'ibitambo abantu bagomba gutamba. This is the word that God gave Moses so that he shows him the true thanksgiving that people should give. Mu mubare w'ibitambo hagombaga kubaho igitambo cyabwirijwe neza, Imana yavuzeho neza, Abisiraheli bagombaga gukora nk'itegeko. In the number of sacrifices that were to give, and there was one sacrifice that God had given them as a commandment that they should give. Hari harimo rero igitambo cy'ishimwe. So there was the thanksgiving sacrifice. Ahangaha ijambo ry'Imana rirerekana neza Here the ko word of God igitambo shows cy'ishimwe And the thanksgiving offering, ari igitambo cyo gushimira Imana yuko uri amahoro. it's a sacrifice of thanking God that you are alive. Igihe cyose ubyutse ukumva urakandagira bikemera, Every time you stand up from your bed and feel like you're ukumva stepping uri well amahoro, and you're fine, ukwiriye kuzamura ishimwe, you should raise a thanksgiving ugatambira Imana ibitambo by'amashimwe, and give God offerings of ukabwira Imana ngo thanksgiving Mana ndacyariho, and say, God, I'm still alive. ndagushimira kubera ko ndiho. I thank you for I'm still alive. Hallelujah. Hallelujah. Ntabwo amategeko y'Imana tugomba kuyahuza n'ubuzima turimo ako We kanya. should not join the commandments of God with the life you're living Ubuzima urimo in. uyu munsi ntabwo ari bwo buyobora icyo Imana yakoze. The life you're living in is not the one that Ahari shows ubwo what God buzima has ntabwo done. bwishimiye, Maybe you don't like that life, ariko ntabwo byabujije Imana ko uba uriho. but that does not make you not live. Ibyo bibazo byashoboraga kuguhitana, Those problems will make you die. cyangwa ugatwarwa n'ibindi, abandi bararyama ngo yakubiswe na stroke agapfa, Or may be taken away by others like those who die of stroke. ariko wowe ukabyuka uri muzima. But you wake up alive. N'icyo uba watanze What have you given? nuko hari imbaraga It's z'Imana, because there's the power of nuko God. Imana igenda ku isezerano Because ryayo. God moves after His promise. Isezerano ry'Imana rivuga ngo The nzakurinda, promise that said, I'll protect you. isezerano ry'Imana rivuga ngo nzabana nawe, Promise of God saying, I'll be with you. isezerano ry'Imana rivuga ngo sinzagusiga, Promise of God said, I'll not leave you. isezerano ry'Imana rivuga ngo sinzaguhana, Promise of God said, I'll not forsake you. nzabana nawe. I'll be with you. Iyo Mana niyo ibana nawe, That's the God that is iyo Mana with you. niyo ikurinda bya bindi birara It's biguhiga. the one that protects you from everything that's Haleluya. against you. Ngo mu gihe igenda nijoro, And even the spiders moving after nuko night, zihari. it's because it's there. Ijambo ry'Imana ribivuga kubera ko bihari. The word of God says it's Ngo because mu it's gihe there. igenda nijoro, The spiders moving at ngo night, ntabwo izegera ihema it ryawe. will not come near your Kubera tent. iki itazegera ihema Why ryawe? won't it come near your Ni tent? ukubera ko hari Imana, Because there's God. kandi iyo Mana niyo ikurinda, And He's the one protecting you. ituma bya bindi bigenda nijoro. He's the one who makes it everything that moves at night will not come near your tent. Abarozi barara bagenda nijoro, Those witches moving at night, ntabwo begera ikirere cyawe. they will not come near Si your ukubera rain. ko uri maso, Not because you're si alert, ukubera ko wirwaniriye,
Not because you fought for kubera ko yourself. ufite abasirikare bakurinda, Not because you have great armies ahubwo ni ukubera protecting ko you. hari ingabo z'ijuru. But because there's the army of heaven. Hallelujah. Hallelujah. Abaguhiga ni benshi mwene Those data. that are against you are very many. Ibiguhiga ni What's byinshi. against you is Imana much. igufunguye amaso, If God opens your eyes ukareba abarara bagukurura, and you saw those that are abarara pulling you, bakurura ubugingo that are bwawe, pulling your life, ariko ntibabashe kubugeraho. but cannot reach it, Hallelujah. Hallelujah. Si uko Satani it's akoroheye, not because the devil has had ahubwo ni pity ukubera on ko you, Imana igufite but it's because God has a promise on you. icyo nicyo gikwiye gutuma buri munsi That's why every ugira day amashimwe. you should have praises, Ugomba gushimira Imana, to praise God. ukabyuka ushima Imana. Wake up thanking God. Hallelujah. Hallelujah. Ugomba gushima Imana. You should thank God. Imana uruhande rwayo yararukoze, God has done his side. yaravuze ngo nzakurinda, He said that I'll protect you. nzabana nawe, I'll be with you. kandi irabikora. And he does it. Hallelujah. Hallelujah. Ujye utekereza wibaze ngo impamvu ngejeje iyi myaka ni iyi. Think of why you've reached your age. Hari abapfa bavuka, There are those who die at birth, ariko wowe uriho, but you're alive. nta nubwo ugerageza ngo ubikurure, You don't even attract that, kuko ubashije kubikurura because if you attracted it, byaguhesha no kumenya impamvu uriho. it can make you know the reason you're Ugahora alive. ushimira Imana, And always thank God ukabwira Imana ngo Mana ndagushima, and say, God, I thank kuko you kuba ndiho where I'm alive. nuko wakoze umurimo It's ukomeye, because you've done a great nuko work. wabishatse, It's because you've filled kandi for kugira it, ngo nguheshe and so that I icyubahiro. can glorify Hari you. benshi baba bapfuye, There are many that have died. Dawidi byaramurenze, David was arangiza ever aravuga ngo Mana yanjye, and say, God, umwana w'umuntu ni iki what is a human kugira ngo being umwiteho? so that you take care Aya of ni them? amashimwe. Those are praises. Nawe wabonye wariye, You see, you've eaten wabonye warinzwe, and you have been protected. ukwezi kugashira utarwaye, 1 month after you've not umwaka even ugashira sick, utagiye mu bitaro, 1 year before you got to the wakabashije CU, kuvuga ngo Mana you say, God, iki natanze what have I kugira ngo given unyiteho. so that you protect me? Dawidi abwira Imana ngo Mana, David said to God umwana w'umuntu wenze kumugira nk'Imana, that you almost made a human Habaho being gato. like you. Just a small Hallelujah. part. Uriya mugabo ndamukunda, I love that man kuko very yarazi much gushima Imana, because he knows how to thank yarazi God. kureba utuntu twose. He knows how to see Imana everything. yacu ihabwe May our Lord be icyubahiro. glorified. Gushima Imana So thanking God ni ibintu bikomeye, is a very great ni thing. itegeko bene data. It is a commandment. Imana yabishyize mu bitambo bitegetswe. God has put it in commandment sacrifices. Hallelujah. Niyo Hallelujah. mpamvu rero natwe tugomba kumenya ko gushima Imana That's why we should know that biri mu thanking God bitambo bitegetswe. are in commandment Ugomba sacrifices. guharanira kubona impamvu yo gushima Imana, You should always seek a reason to thank kandi God. impamvu zo gushima Imana ziruzuye. And reasons of thanking God are very many. Hallelujah. Hallelujah. Urara imbere y'Imana, You sleep before God. uborogera Imana, You always cry to Imana God. igutabare. God help you. Cyangwa kwa kundi uboroga, I wish the way you akaba pray ari nako uboroga ushima is the Imana. same way you pray thanking God. Ukibarangura ukigaragura uvuga ngo Mana ndagushima, Rolling yourself saying, God, I imirimo thank wakoze you. iratangaje. For you have done great work. Hallelujah. Hallelujah. Mbona abana bambwira ngo dusengere tugiye mu I bizami, see children coming praying that God help you Barangiza to win the bakanatsinda. exams so they win. ariko sindababona bagaruka ngo baje gushima I Imana. don't see them coming back to thank God. Hallelujah. Ese Hallelujah. urakeka ko ibyo binezeza Imana? Do you think God is happy with that? Gushima Imana ni igitambo gitegetswe. Thanking God is a commandment Hallelujah. sacrifice. Bene data mureke tuve mu kamenyero, People of God, let's come out of tumenye ibikora ku familiarity. mutima w'Imana, Let's know to touch the heart of tumenye God. ibinezeza Imana, What makes God tumenye happy? ibyo dukwiriye gukora tukagira icyo twavuga ngo Mana nakunejeje. Or what we should do and say, Aho God have ushobora made you kwibutsa happy. Imana, Where you should remind ukabwira God Imana ngo Mana ndakwibutsa cya gitambo cy'ishimwe and say, God, I nagutanga. remind you that sacrifice of thanksgiving. Hallelujah. Hallelujah. Birakwiriye ko tumenya ko turi abana, It's true that we should know that we're children Imana ikaba umubyeyi wacu. and God is our parent. Ikiduhuza n'Imana What connects us with God nuko tumenya ko ibyo is yadukoreye that we know that what He has done for us, ku burenganzira it was bwacu, not our right, ahubwo tumenya ko ari ubuntu Imana but it's just the yatugiriye. grace God has had for us. Hallelujah. Hallelujah. Imana yacu ihabwa May our icyubahiro. Lord be glorified. Mumbwirire ngo gushima Imana ni itegeko. Tell them that praising God is a Gushima Imana ni commandment. itegeko. Praising God is a commandment. Urategekwa gushimira Imana, You are commanded to thank kandi God, ugomba gushima muri byose. and you should think in every Waba situation. uguwe neza shima, When you're feeling good, thank waba God. utaguwe neza shima. Feeling bad, thank God. Ibyo byose bifite impamvu kandi impamvu yabyo ni nziza. Because all that has
has a reason and a very good reason. Imana yacu ihabwe icyubahiro. May our Lord be Muzi glorified. impamvu tutagira umwuka wo kubabarira? Do you know the reason we have no spirit of Nuko forgiving? tutanibuka ko natwe hari uwatubabarira. Because we don't remember that there's one who forgave Mushime us. Imana ko hari ukubabarira buri munsi. Thank God that there's the one who forgives you every Mushime day. Imana kubabarirwa muri ya mafuti yawe ya buri munsi. Thank God for your forgiven in every Buri mistake. munota buri segonda dukora amafuti. Every second, every minute we do mistakes. Imana yabishatse ubutaka bwakwasama twese bukatumira. If God wanted the ground can itugirira open, neza buri mwanya. but He does good for us every time Ikatubabarira. and forgives us. Ariko wowe ukumva ntiwababarira. But for you, you feel like you Kubera can't ko utazi forgive icyo Imana yakoze because ku you buzima don't know what bwawe. God has done upon your life. Ushoboye kumenya icyo Imana yakoze. If you knew what God has done ukagishimira, and thank God ukagira umutima ushima imbabazi and z'Imana, have the heart that thanks the mercy of God, Hallelujah. hallelujah, ntabwo wazongera kureka kubabarira you abantu. can never leave forgiving Imana yacu someone. ihabwe icyubahiro. May our Lord be glorified. Ikindi cya kabiri, impamvu ya kabiri ugomba gushima Imana. Second reason we should thank God. Hallelujah. Hallelujah. Gushima Imana Thanking God ni urufunguzo rukingura imiryango yose. is a key that opens every door. Gushima Imana ni master key. It's a master key. Imana yacu ishimwe. May our Lord be glorified. Hallelujah. Hallelujah. Bene data reka mbabwire. Let me tell you, Mujye mwigira ku tuntu duto. learn from every small thing. Umwana muri iki gihe, A child in this time, abana b'iki gihe, the children of this time, uramuhereza ikintu, you give them something akagishikuza, and then pulls it away akigendera. and then moves away. Abana b'iki gihe ntibazi kuvuga ngo urakoze. Children of these days don't know how to say thank N'ababyeyi you. b'iki gihe ntibazi kwigisha abana babo gushima. Even parents don't know how to teach their children to say thank you. Bazabyigisha gute nabo ubwabo badashima? How will they teach that to their children yet they don't also thank? Ibyo Hallelujah. byose bipfira mu mico yacu. All that does from our cultures. Ibintu byose wumva ari uburenganzira bwawe. Everything you feel like it's your right. None se nansengere nicyo yahamagariwe, niko kazi yasabye. Let them pray for me. That's the that's why they're anointed. Hallelujah. Hallelujah. Yego ku ruhande rwacu dukora ko twasabye Imana ishimwe. Truly we do as we are given. Praise God. Ariko wowe But you, Imana iragutegeka kumenya ko hari abandi bifuzaga iryo sengesho bataribonye. God commands you that there's those that wanted that prayer but didn't get kumenyera it. Imana. Let's start familiarly with God. Turekeraho kumenyera Let's Imana. start being familiar with God. Hallelujah. Hallelujah. Tumenye umuco wo mu bwami bw'Imana. Let's know the culture of the heavenly Mu kingdom. muco wo mu bwami bw'Imana harimo kumenya gushima. The culture of the heavenly kingdom, there is thanking. Gushima iby'Imana igukorera buri mwanya. Thanking what God does for you every Umuntu time. nagusengera umenye kumushimira. If someone prays for you, know how to thank N'ejo them. nugira ikibazo uzamuhamagara yumve ko afite imbaraga zo Even kugusengera. tomorrow when you meet a problem, they'll pray for you. Ariko mwebwe turabasengera mukaduhemba kudutuka. But for you, when we pray for you, you always abuse us. Mukaduhemba kutuvuga. And then you give us Mujye gifts mugenda of mu bikora ibyo telling us ntacyo bad words. bidutwaye. That has no problem on Ariko us. icyo nababwira ni ukubabwira ngo But I want to tell you that shimira nibura iyo Mana yakoresheje uwo mukozi w'Imana. just thank God that who has used that servant of Agahagararana nawe. God and stood by your Hari abandi side. batagira abo bahagararana There are nabo. those who have no one by their side. Imana idutabare. May God help Niyo us. mpamvu umuntu agira icyo yigomwa That's why people leave something akakiguha behind and gives it to you kubera ko utagira umwuka ushima, because you have no spirit of ukacyangiza thanksgiving. kikagupfira You ubusa. just use it anyhow. Imana May itubabarire. God forgive Ariko us. ndashaka kukubwira ngo hari impamvu ukwiriye kwiga gushima But I Imana. want to tell you there's a reason you have to learn how to thank Turirirwa God. dusaba imigisha We are always seeking for blessings. ariko umugisha ufite urufunguzo ruwukingura. But you have the key to open for that blessing. Urufunguzo rukingurira umugisha The key to open for the ni blessing ukumenya is gushima. to know how to thank. Ni ukumenya To know gushima. how to thank. Haleluya. Hallelujah. Bene data mumenye gushima. People of God know how to thank. Gushima. Thank you. Haleluya. Hallelujah. Umukristo udashima A Christian who does not thank, imbere y'Imana urasa nk'udahari. before God you're invisible. Nta naho abamarayika bagutabarira. The angels cannot even Niyo help you. mpamvu ugwa no mu kibazo ugasanga urasa nk'aho wabivuyemo. That's why you fall in a trap and then you leave Nta it all. mashimwe azengurutse ubuzima There are bwawe. no thanksgiving around Ariko your life. gushima But thanking God bica inzira aho zitari. makes path where there is no Hallelujah. path. Hallelujah. Dusome ijambo ry'Imana muri Yohana 6. Let's read the word of God in John 6. Yohana 6:11. John 6:11. Yohana 6. John 6. Haleluya. Hallelujah. Umurongo wa 11. Verse 11. Ijambo ry'Uwiteka muri Yohana igice cya 6 ku murongo wa 11 haravuga ngo Yesu yenda ya mitsima arayishimira, ayigabanya abicaye, n'ifi nazo azigenza atyo nk'uko bazishakaga.
Then Jesus took the cakes and having given praise to God, he gave them to the people who were seated, and the fishes in the same way, as much as they had need of. bamaze guhaga abwira abigishwa be ati nimuteranye ubuvungukira busigaye hatagira ikintu gipfa ubusa. Amen. And when they had enough, Jesus said to his disciples, take up the broken bits which are over, so that nothing may be wasted. Amen. Imana yacu ihabwa icyubahiro. May our Lord be glorified. ngo Yesu afata ya mitsima. That Jesus took the cakes. yari imitsima ibiri. There were only two. hanyuma yari imitsima itanu n'amafi abiri. There were 5 breads and then 2 fish. ngo hari abantu barenga ibihumbi bitanu. There are more than 5,000 ijambo ry'Imana people. riratubwira ngo bari abagabo ibihumbi bitanu batabariyemo abagore n'abana. There are only 5,000 men without women and mu children. yandi magambo niba hari abagabo ibihumbi bitanu ubwo hari abagore ibihumbi 10. In other words, if there were 5,000 men, there were 10,000 ubwo women. hari abana ibihumbi 20. And then 20,000 children. ariko abo bantu bose All those people, babashije kugaburirwa n'imitsima itanu. they were fed by only 5 pieces of cake. Hallelujah. Hallelujah. imitsima itanu abari yibagaburira. Only 5 pieces of bread. ibanga ryabaye irihe? What was the secret? urufunguzo rwabaye uruhe? What was the key? urufunguzo The key rwabaye kurarama was to look up akareba aho bituruka and look at where it comes akareba from mu ijuru and look in heaven arangije and arashima. then praise God. Hallelujah. Hallelujah. imana yacu ihabwa May icyubahiro. God be glorified. ibyo turya byose Whatever we ngo eat, tujye tubirya and tubishimiye. let us eat it without ibyo with the uzarya praising. ubishimiye Whatever you get nubwo byaba praising, birimo uburozi even if it is bewitched, ntacyo buzagutwara. it will not harm you. Hallelujah. Hallelujah. kubera ko wabishimiye. Because you praise for imana it. yacu ihabwa May our Lord be icyubahiro. glorified. gushimira Praising, biratubura. it makes it over. gushimira Praising bikuraho ibibazo byari bihatanye. removes problems. intumwa byari byazigoye. The disciples were intumwa overthinking. ntizabonaga uko They zabigenza. could not find the way out of nta it. n'amafaranga bari bafite. They also had no money. ariko kubera gushimira But because of thanking, imigati itanu only 5 pieces of bread yahagije abantu benshi. made people feel Hallelujah. satisfied. imana yacu ihabwa May our icyubahiro. Lord be glorified. imana yacu ihabwa May our icyubahiro. Lord be glorified. urashaka ko imana iguha umugisha? You want God to bless you. tangira wige gushima imana. Learn how to thank God. tangira wige gushima imana. Learn how to thank God. ariko wari uzi umuntu aza akagusaba wampaye Do you know someone who comes to you and say, "May you ukamuha give me," and you give wamara them, kumuha agashyira hano and then after puts it behind, akazana akandi kaboko brings another hand. May you give me also. ukamuha You give them, bya bindi agashyira hano cyangwa akajugunya hasi. and then keeps it somewhere and then comes Wampaye. back. Give me. nuko duteye. That's how we are. duhora turi wampaye We're always asking, wampaye asking. wampaye. Give me. imana yategereje umunsi God has waited for a day tuzava muri wampaye we shall get out of coming, tukagera please, muri ndagushima and say, God, ko thank nagusabye you. ukanyumva If I have ko asked and you have nagusabye heard me, ukampa. I've asked and you've given me. Hallelujah. Amen. imana yacu dutabare. May our Lord help us. imana irambiwe ayo maboko ya wampaye. God is satisfied by all those hands that ubu give ngubu me. itegereje amashimwe aturuka mu kanwa He kawe. only wants praises from your mouth. itegereje ibitambo He by'ishimwe. wants sacrifices of thanksgiving. imana yacu ihabwa May our icyubahiro. Lord be glorified. imana urwo rufunguzo rufungura hose Oh, that master key ruzagukorera ari uko wamenya uburyo barukoresha. will work out for you if you know how to ntabwo use it. ugomba kuza gushima imana ari urwiyururutso. You should not just come to thank God just ugomba for that. gushima imana kuko wabyize You should come ukabisobanukirwa. to thank God because you've learned and kuko understood wamaze it. kumenya ko gushima imana ari For iby'igiciro. you've known that thanking God is valuable. ariko twebwe tuzaha barumvise ko nakize reka da nzajya hariya nshime. But for us, we are like, oh, they say I've become rich. Let me go and uranezeza thank. nde? Who are you making happy? ukwiriye kunezeza imana For yawe. you should make God happy. ukwiriye kubwira imana yawe. You should tell your kandi God. ko imana yawe ikorana n'imitima. And your God works with hearts. imana ikorana n'umutima wawe. God works with your heart. udatekereza ngo ibyo wakoze kubera ko bakubwiye Don't think that doing something because they've told ngo you, nibyo imana yishimiye. it's what makes God happy. imana yashaka ko tuba abantu bigishijwe God wants us to be like those who have kandi learned tugakura. and then be grown umuntu up. wigishijwe Someone who has been learned agakura and then is grown up agakomera and is strong. akavuga ngo ibanga ryo guhabwa Say the secret of being ni given ugushima. is thanking. haleluya. Hallelujah. uzareba umwana uzi gushima. Look at the child who knows how to thank. umubyeyi amukorera ikintu The parent can do something
byihuse mu mutima we very fast in their heart. kubera ko azi yuko ari bushime. Because they know that the child will say thank you. Imana yacu ihabwe May icyubahiro. our Lord be Ntabwo glorified. tuzi kunyuranya n'amashimwe We twebwe. don't know how to move with the thanksgiving. Umuntu iyo aguhaye ibihumbi ijana ndashima Imana. When someone gives you 100,000, you say thank God. Imana yarangiriye neza. God has done good for me. Umuntu ampesha umugisha. And someone blessed None me. ndabishimira And now Imana. I thank God for Ejo that. bakaguha miliyoni. Tomorrow they give you 1 million. Ukagaruka ndashima Imana. You say, I thank Imana God. yangiriye neza. God has done good for Nukuri me. yampesheje Truly umugisha. has blessed Ejo me. Imana ikaguha miliyoni 10. Tomorrow they give you 10 million. Ndashima Imana. You say, I thank Nukuri God. ndashima Imana. Truly I thank Imana God. ibone gushima May kwanjye. God see my praises. Sinari nabona umuntu yigaragura ahangaha avuga ati mureke nigaragure hano. Umuntu twagiraga hano I've never seen someone rolling themselves on the nahamiritse yari floor. azi gushima Imana. There's someone here we had told you to thank God. Papa w'uyu muntu Papa Aksa. azi gushimira Imana. He knows how to thank God. Nawe ugatangira kumva umutima wawe uvuga ishimwe. And you also feel your heart thank you. Akaryama akarambarara hano. He sleeps down on the floor. Ibyubahiro akabishyira ku And he ruhande. takes away all the honor. Akamenyesha Imana ko ariho ku bwayo. And tells God that he's alive because of Akamenyesha him. Imana ko hari ibyo ikora. Tells God that is what he has done. Haleluya. Hallelujah. Ariko twebwe reka da. But for us, we don't Bene mind. data reka mbabwire. People of God, let me tell Igihe you. kirageze. The time has Ngo come wigaragure imbere that you y'Imana. roll before Kuba uyu God. munsi ukiriho. Even today, for you're alive. Kuba uyu munsi ukiriho. For today, you're alive. N'ibindi byose ubyihorere. Even if you leave the rest. Nta nubwo tumenya ngo kuba uyu munsi mfite agakiza. We don't even know that even today we have the salvation. Uyu munsi Yesu yaza ukagenda. Today, if Jesus came, you can go. Reba birirwa bapfa barajya he? Look at those who die. Where are they going? Bararimbuka. They're dying. Imana idutabare. May God help us. Impamvu dukinisha agakiza The reason we joke with nuko salvation tutazi gushimira icyo Imana yaduhaye. because we don't know how to think what God Hari has given n'uwo us. wumva avuga ngo Imana yamfashe ku ngufu. There is the one you hear that God has taken me by force. Imana itamfata ku ngufu simba narakijijwe. If God had not forced me, I would not Uwo have salvation. azashimira agakiza yahawe ku wa kangahe? How will that one think for that salvation they Azashima have? Imana ku bw'agakiza ku wa When kangahe? would they think for that salvation they have? Haleluya. Hallelujah. Baratubwiye ngo Imana yaduhaye impano y'umwuka we. They have told us that God gave us a gift of the Holy Uraryama Spirit. ukarota ukarota inzozi z'ubuhanuzi. You sleep and have visions that are Ukamenya ibiri prophetic. mu b'imbere yawe. I know what is before you. Ukamenya uburyo Imana ikwambukije. I know the way God is taking you Ukamenya across. ibiguhiga. I know what is after you. Umwuka w'Imana uri muri wowe. Because of the Spirit of God Ariko among you. ninde yari yahagarara ngo ashimire But who Imana has umwuka stood w'Imana before uri you mu buzima. because of the Holy Spirit of God? Tukwiriye kugera ahantu We should reach a place dukura mu Mana where we grow up ukaba watanga spiritually ibyo ushoboye and byose give whatever you have ukabyina and dance ukabyinira Imana. and dance for God. Hari umugabo nigeze kubonana n'uyu munsi image ye ntishobora kumva mu maso. There is a man I saw that till now his image cannot leave my mind. Umugabo yavuye nk'ahariya hepfo The man left like from there. agenda asimbuka amakeri, He was jumping like frog, asimbuka amakeri ariho ashima Imana. jumping frogly, thanking God. Haleluya. Hallelujah. Aririmba ngo ndagushima Mana wangiriye neza. Saying, I thank you, God, you've done good for me. Uratekereza ko ririya shimwe rya risa n'irya rindi rya wa muntu Mana ndagushima. Do you think there are praises like the one who stands and Ariko says, iyo God, I iyo thank you? wasumbirijwe ntabwo usenga gutyo. But when it's over your mind, you cannot Iyo pray like ibibazo that. byakubanye ibibazo ntusenga When gutyo. problems are troubles, now you Urara cannot uryamye pray ku like that. kirago ukigaragura. You always roll yourself on the Ukarira floor amarira menshi and y'ibibazo cry ufite. because of Ariko your nawe problems. ndabona aza hano ngo aririre Imana avuga Imana abwira Imana ngo Mana wankundiye. I've never seen someone coming rolling themselves and saying, Mana God, why did you love wankundiye me? iki? Why did you love Mana me? ibi ngibi mbikesha iki? Why do I have this? Ko ndi umunyabyaha utereye aho. For I'm a sinner. Niba mubona mudahabwa If you see that you don't get, nuko nibyo mwahawe byose it's mutarabishima. because all that you have been given, you don't thank for it. Banza mwegeranye ibyo mwahawe. First put together whatever you've been given. Byegeranye uze ubishimire Imana. Put it together and come and thank God. Maze Imana izikingura And imiryango God will come and y'amashimwe. open your doors. Turababwira ngo ni ibihe byo gushima Imana. We say it's the time to thank God. Yewe miryango nimuzane ibiseke muze mushimire Imana kubw'ibyo yabakoreye. Families bring baskets and thank God for whatever is done for you. Ngo iyo tutabivuze ntabyo mukora. That when we don't say that, you can't do it. Ariko Imana imfashe. But may God help me. Ntabwo nzongera kubikora. I will no longer say that. Ntabwo nzongera kubikora. I will no longer say that. Ngira ngo naba narabikoraga ntarabigisha izi nyigisho. Maybe I said it before I Ubu told this ntabyo teaching. nzongera I gukora. will no longer do this. Ntawe nzongera kubwira ngo
muzana ibiseke, imiryango y'abantu hano, imiryango yo mu rusengero, amadepartment, muze mushima Imana, muzarorere. I'll never tell all the people that please come and thank God. Leave it if you don't want. Muzarorere. Leave it if you don't want. Hallelujah. Hallelujah. Kuko hari ibyo mukora kubera ko mwabisunikiwemo. Because you do some things because you're forced. Ndetse bamwe bakagira n'imbaraga zo kubyinuba. And others even take it ariko away. bazajya batubwira ngo dushime ibiseke ibi no kugeza ryari muzarorere. Till when will they say this? Hallelujah. Hallelujah. Ariko ndakubwira ngo but I tell you, niba ushaka kugirirwa neza n'Imana, if you want God to do good for you, niba ushaka kubona umugisha w'Imana, if you want to see blessings from banza God, wegeranye ibyo Imana yagukoreye. first bring together what God has done for you. Bring it together. Nurangiza ugaruke imbere y'Imana uze gushima. And come back before God, say, God, I thank you. Uze ushima Imana. Come and thank God. Imana izakubona ikubonemo umuntu wo kwizerwa. God will see you as a trustworthy person. Izavuga ngo niba ari uwo kugirira neza n'uyu. And say that someone to be done good for is kuko this one. azahesha icyubahiro izina ryanjye. Because they'll glorify my name. Azaza imbere y'abantu ashime ko ari Imana yabikoze. Will come before people and say it's God who has hari igihe done it. mwibagirwa. There are times we iyo forget. udashima Imana, When you don't thank God, uba ugaragaza yuko n'ubundi hari harimo n'akabaraga kawe. you show God that even you had also put in your ariko effort. uwuzi ko yakoreshejwe n'Imana, But someone who knows that it's God who used them, amenya ko iyo Mana ari iyo gushima. they know that that God deserves praise. Hallelujah. Hallelujah. njya numva abantu ngo nje gushima, I hear people saying, I've come to ngo thank. ariko na Olive aze dushimane, But may also Oliver come and we praise ngo na together. Mama Kelly aze And Mama dushimane. Kelia come to and we praise abo together. nabo baje gute? How are those coming? abo baje gute? How are those coming? hari imico iba hano jyewe ntaranasobanukirwa aho ituruka. There are behaviors we have here. I uje don't know gushima where they Imana come yawe. from. You're coming to thank your God. niba hari abo yaciyemo yahawe icyubahiro, If there are those that you pass through, may He be abo niho glorified. urabatondesha ngo bigende bite. You're making them a line wide. ntimuzongere kwemera ko babahagurutsa. Don't allow them to make you stand up again. barabahemukira. They are making bad for you. wowe icyo wakoze wagikoze mu ibanga, What you did was secret. ugikora kubw'Imana yawe. You did it because of your God. none baje kugushyira ku karubanda Now they're putting you out. ngo abantu babone ibyo wakoze. That people see your work. ngo buriya muzi icyo bisobanura? Do you know what that means? buriya ishimwe riba rirangiye, ni ukuvuga ngo ingororano yawe ibirangiriye mu bakirisitu. It means that your present has been given in the audience. ibirangiriye muri ba bandi bagukomeye amashyi. In those that have clapped for you. hari abantu bakorera Satani batabizi. There are those who serve the devil yet they don't know. ngo ni mu bakomera amashyi n'ukuri aba bantu babaye ibikoresho by'Imana. That clap for these people that have truly been vessels of God. ubwo ingororano zawe zikaba zirarangiye. And then your gift is ending from there. baguhagurukije guhagarara hano. Yet they made you stand kandi up wowe for ibyo that. wakoze warabikoze wishakira umugisha ku Mana. Yet you did that just because of the blessing of God. ya mazu yawe bya bikoresho bikubakira inzu mu ijuru. All those weapons that make you build ukabura your house in bibutse. heaven. You lose all of them. Hallelujah. Hallelujah. kubera ko ingororano yawe ni ya mashyi bagukomeye hano. Because your present now was the claps that they gave you. bantu b'Imana ni muba abantu bigishije. People of God, be people who have studied. mumenye ibanga ry'Imana kandi murihagarare. Know the secret of God and stand in it. shimira Imana Thank God. utitaye kuba yakoresheje. Without thinking of those that abo He used. yakoresheje bakayumvira nabo babonye ingororano. Those whom He used and they kandi understood, icyo they have also been bashakaga si blessed. amashimwe yawe. What they needed was not you to praise bashakaga them. ko wowe uzahagarara imbere y'Imana ugashima They Imana. wanted you to stand before God and thank God. Imana yacu ihabwe May our icyubahiro. Lord be glorified. Hallelujah. Hallelujah. tukeneye kugera ku rugero rukwiriye. We need to reach at a urugero worthy level. rukwiriye. A worthy level. urugero rukwiriye. A worthy level. urugero rwo kumenya Imana. A level of knowing urugero God. rwo kumenya icyo Imana yacu A ishaka. level of knowing what God wants. dawidi yaratsindaga mu ntambara zose. David was victorious in every nta battle. rugamba yigeze atsindwa. There is no war he was unvictorious. yatsindaga kubera iki? Why was he victorious? yari afite urufunguzo rw'amashimwe. He had the key of thanksgiving. nta rindi banga dawidi yari He yibiye. had no other secret. ibanga yari afite ko ari ugushima The Imana. secret he had was thanking God. Hallelujah. Hallelujah. dawidi yashimaga Imana akayishimana n'ibyo atunze, David thanked God with everything he had akayiririmbira, and sing for him akayivuga ibigwi, and say about him, ayishimira imirimo yayo. thanking him for his work. baba bamuhagurukiye agashima Imana, If they stand up against him, he yaba ari mu thanks mahoro God. agashima In Imana. peace, he thanks God. icyo nicyo cyatumye Imana yishimira That's umutima why wa Dawidi. God was happy
happy with his heart. Hallelujah. Hallelujah. Bakura isanduka kwa Ebededomu. They took the ark from Ebededom. Ngo yagiye abyinira imbere y'Imana. He went on dancing for God, Atamba ibitambo. giving sacrifices. Abarewe bagenda batamba ibitambo ngo by'inka zitabarika n'intama. As the Levites gave sacrifices of bulls and Kandi lambs, yakuye mu matungo ye. he took from his cattle and Hallelujah. hallelujah, Arangije ngo abyinira Imana. and then danced for God. Umwitero uragwa. And then his clothes fell off. Umugore wamurebera mu idirisha. And then the wife looked from the Aravuga window ngo ariko kubyinira Imana kuriya. and saying, dancing for God like that. Ukagera uhinduka nk'ikigoryi. And then you become like you're silly. Urabona utikuyeho icyubahiro Aren't you nk'umwami. removing your honor as the king? Arangije Dawidi aramubwira ngo And David said to her, nzashimira Imana I thank God yambuye ubwami so who took away the kingdom from the ikabumpa. father and gave it to me. Hallelujah. Imana yambuye ubwami so God took away the kingdom from your father irabumpa. and gave it to me. Nzabuzwa n'iki kuyishima. Why won't I thank him? Ahubwo nta nubwo bihagije. That's even not enough. Dawidi ntiyigeze yumva ahagijwe n'uburyo ashima Imana. David was not satisfied with the way he thanked God. Mwene data Brethren, mbwirira uwo mwicaranye ngo gera igihe ushima Imana. tell your neighbor that reach a time to thank God. Hallelujah. Hallelujah. Icyampa Imana I wish that umwanya dufata twivovotera the Imana time we take complaining to God, tukawufata dushima we Imana. take it thanking God. Kubera iki Imana? Why God? Kubera iki ibi byambayeho? Why has this happened to me? Wahagurutse ukabwira Imana ngo Mana ndagushimiye ko wemeye ko nibi bimba. Why won't you stand up and say, God, thank you for this has happened to me. Hallelujah. Hallelujah. Ngo Yobu bamutangarije baramubwira mu gice cya mbere ku murongo ngira ngo 26 arangije aravuga ngo ndashima Imana. They told Job very many words and then he said, I thank Ibi God. byose ariyo yabimpaye. For he gave me all this Ngo none ikabibyisubije. and now he has taken it Ngo back. izina ry'Uwiteka rihabwe May the name of icyubahiro. Almighty be glorified. Hallelujah. Hallelujah. Ninde yaba amaze gupfusha abana be bose? All his children were dead. Ninde yaba amaze gupfusha abana be How bose? many of you have where their children can be dead Amatungo yose yashize. and all the cattle is down, Amazu yose yahirimye. all houses are down? Hallelujah. Hallelujah. Ntahita Sara And not go crazy, ariko akavuga ngo ndagushimira Mana. but say, God, thank you. Niwe wabimpaye. You're the one who gave it to None me. ubonye ko bikwiriye And now kubyisubiza. you said it's worthy that you Izina take ryawe it back. nirihabwe May your name icyubahiro. be glorified. Haranira guhora Imana ikwishimiye. Look for the way God always be Hallelujah. happy for you. Yobu nibyo byatumye yongera aragororerwa. That's why Job was rewarded again. Kuko ntiyigeze atuka Imana. He did not abuse God. Ahubwo yakomeje gushima Imana He kept yamuhaye. on thanking God who gave him. Hallelujah. Hallelujah. Imana imaze kubona Abraham atanze umwana we umwe. When God saw that Abraham was going to give his own son Yaboneye mu busaza. after going old, Imana iravuga ngo Abrahamu we God said, Abraham, nemeye kunkunda. I've really seen that Igihe you love me. bivuye mu mashimwe yawe. Through your Ngo Imana thanksgiving. ikwirahire. And God stay Imana also ibone on you. kuyikunda. And God sees that you love Ibyo him. ni inyungu zawe. That's your reward. Gushima Imana ni inyungu zawe. Thinking God is your Kuko reward. ibyo nibyo bizakingura imiryango y'ibyari bifungafunga. That's what is going to make all the doors be open. Ariko tureke kuba ngo imva nizo zitajya zihaga. The word of God says that the graves are the ones that are Tugire not imbaraga zo satisfied. gushimira Imana. Let's have the power to thank God. Hallelujah. Hallelujah. Mumbwire ngo gira imbaraga yo gushimira Tell your Imana. neighbor that have the power to thank God. Hallelujah. Hallelujah. Uyu munsi utahana urwo rufunguzo Today go home with that key. ruzagukingurira byose. It will open for you everything. Ruzakingura It will open. naho Even utatekerezaga. where you did not think. Niba imigati 5 yaragaburiye abantu bangana If kuriya. only 5 pieces of bread make all Kubera those people kubishimira. satisfied. Because of thank you. Niki kibazo kiri imbere yawe? What problem is before you Cyatuma Imana yareka gukora. that can make God not work? Wabashije kugira imbaraga zo If you gushima. have the power to thank. Hari n'abarya badasenze. There are those who eat without even Hari praying. n'abarya badashimiye. Those who eat without thanking. Yamara kumira kabiri. After they swallow twice. Oh, nguzi ko tutasenze. And then say, we Ngo did Mana not pray. ndagushimiye kubw'aya mafunguro ngo nibyamaze kugera mu nda. And then say, God, thank you for everything, even the one that has gone down.
hari undi yaravuze ngo ntabwo nzajya mpora mbona umwanya wo gushima One day I will not have always the time to thank God. ngo reka ku itariki ya mbere y'ukwezi That every first day nge of the month, ninjira muri sitoke I enter in the store nsengera isengesho rya burundu and pray a prayer of forever rizamara umwaka wose that will stay the whole year. ngo mana ndagushimiye That God, thank you ku bw'amafunguro ari muri iyi sitoke for all the foods in the no ku store bwayo uzashyiramo and for what you put in. nayo ndayashimiye I also thank you umwaka wose the whole year. uzajya umenya ko nagushimye that I thank you. haleluya amina Amen. ayiwe ariko imana ni inyambabazi God is merciful. imana ni inyambabazi God is merciful. imana idutabare May God help us. nk'uwasenze ngo rimwe rimara umwaka Like that one who has prayed for one prayer that is abereye the whole year. w'icyo abayeho ngo Why is that one living? abayeho ngo amara iki Why are they living? ubuzima bwe ni ubwo kumara iki Why is their life there? imana idutabare May God rescue us. uhaguruke dusenge imana Let's stand up and pray to God. ugiye kongera wongere wibuke ibindi You're going to remember even others. ahari igihe nigishaga hari ibyo wibutse Maybe when I was kuko ibyo imana saying, yagukoreye you ni remember byinshi kugera something. uyu munsi wa none Because God has done a lot till ongera today. wibuke na bya bindi Remember even those ones. Hallelujah. Hallelujah. muri aka kanya ndashaka ufate pozisiyo wumva wavuga ngo mana In ndagushimiye this time, I want you to get a position to say, God, thank you. iyo washimira mu imana Whatever that you can thank God bivuye mu in, mutima wawe from your heart. hahandi mu mutima wawe havuga ngo mana In your heart where you say, God, nta magambo akwiriye mfite I nagushimiye have no enough words to say it. kuko wakoze imirimo Because ikomeye you've done great work. kuko warandinze Because you've kuko protected me. wandindiye abana Protected my kuko children. wandindiye urugo Protected my kuko home. abana barajya ku ishuri Children go to schools bagataha ari bazima and then come back alive, nta kubika bakubikiye and they did not tell you they're dead. ukumva nyine uri igitangaza And then you feel very high. ariko nyamara iryo ni ishimwe But truly that's a praise to ugiye give. gushima imana You're going to thank hari ibintu God. byinshi washimira There imana is much that you can thank God. ugiye kongera uzamura amajwi yanyu You're also going to raise your ufate voices. pozisiyo wumva wavuga ngo mana mbabarira Take a position to say, God, mbabarira forgive n'iyi me. pozisiyo ibereho kugushima Forgive me so that this position also N'iyi be there to position ibereho thank you. kugushima. Let it be there to thank you. ndabinginze twige gushima imana I plead to you, please know how to thank twige God. gushima imana Know how to thank God. gushima imana bikora ku mutima w'imana Thanking God may it touch the heart of ubyige God. binahinduke n'akamenyero muri wowe Learn it so that it stays in you. tuzamura amajwi yacu Let's dusenga raise our voices and pray. data mu izina rya yesu Father, in kristo the name of Jesus zamura Christ, ijwi ryawe ushime nk'uzi ibyo ushima raise your voice as you know what to zamura thank. ijwi ryawe Raise your voice. zamura ijwi ryawe ushimire Raise your imana voice and thank that imirimo God. yakoze ku buzima bwawe For the ni works myinshi He has done in your imva life. yakinze ni nyinshi What He has closed imva is much. yafunze ni Grace nyinshi He has locked are many. ora santere moshikara mamasaya ora santere moshikara babagoni mana turagushimiye God, we thank you. data turagushimiye Father, we thank you. mana God, turaguhimbaje we praise you. twakabaye tutakiriho We should be dead. twakabaye twarapfuye We should be dead. ariko mana warakoze But God, thank mana you. waraturinze Father, you protected uturinda us. kugira ngo umunsi nk'uyu Protect us on tube this day. tuzamura amajwi We yacu can raise our tuvuga voices. imirimo Saying n'ibitangaza your wonders and tuvuga miracles. imirimo yawe Saying your tuvuga works. ukuboko kwawe Saying gukomeye your good work. tuvuga kugira neza kwawe Saying your goodness. tuvuga ineza yawe Saying your goodness. mana warakoze Father, thank mana you. turagushimiye God, we thank mana you. tuzamuye amajwi God, yacu we lift our voices. duhuje amajwi yacu We unite our tuzamuye voices. amaboko We yacu lift our hands. twaratsinzwe Father, we ariko bow wowe down. waratsinze But for you are mu victorious. izina rya In the yesu name of mana Jesus. God, turagushimiye we thank you. shima mwene data Thank. zamura amashimwe yawe Raise your thanksgiving. zamura amashimwe yawe rosha karabasantere boshikarababa oh mana we zamura amashimwe yawe mwene Raise your data praises. hari ibyo ufite abandi There's what you badafite have others don't. hari ibigenda iwawe abandi It's bitagenda what moves in your home that suko doesn't move wakoze in others. cyane mwene Not because data you've done mighty nuko work. bw'imbabazi Because z'imana of the mercy of nuko God. imana yakoze Because bikomeye God has done mighty yo work. mana yanjye God. mana yanjye mana yanjye Our God. akira amashimwe Receive the praises. akira amashimwe Receive the praises. akira amashimwe Receive the praises.
akira amashimwe, Receive the praises. akira amashimwe. Receive the praises. Oh mana we, turinashima wa mana we, tubabarire. We're thankful, God, forgive us. Turinashima mana, We're thankful, God. tubabarire data. Forgive us, Father. Oh, mana tubabarire. Wabuze ukorera mu mitima yacu, wabuze ukorera mu buzima bwacu, tubabarire mana, tubabarire data. Forgive us. Tubabarire wa mana we. Yo, ese ni icyo utakoze mana, ese ni icyo utakoze, ni icyo utakoze ngo dutabarwe, ni icyo utakoze ngo turinde. Yo mana, yo mana we, tubabarire wakira amashimwe. Yo mana, tubabarire aho tutagushimye hose mana. Mana tubabarire mana, muri Miracle Pool Church tubabarire, tubabarire mana. Twabonye imirimo yawe itangaje, twabonye gukora kwawe gutangaje, ariko turindashima, tubabarire. Ariko mana we, uyu munsi twongeye kugushima papa, uyu munsi tugarutse kugushima data, uyu munsi mana dutabare, wemera amashimwe tugushima. Nicyo utakoze mama, nicyo utakoze mwami, turagushimiye. Mana tugarutse kugushima, tuguhaye icyubahiro data. Mana ushimwe, ushyirwe hejuru, ushimwe data, ushimwe mana, ushimwe data. Urakoze nyakubahwa, mu izina rya Yesu, amen. 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 Yesu abahe umugisha. May Jesus bless you.